Baby a etwegu no eye Wager Junction taxi fo a womo ewa hana a driver for ne omo ebedi nkomo e de afa sebe yenuanom a womo ebo tutu bra aposifo chi omo tema womo akoche emayo abeye 34 asembisa ne se chi aposifo chi omo no eya de a ebema tutu bra sebe yenuanom eboyi eto etwa ana bra sia na yo ye frame obra wo Wager Junction taxi rank me dem susu me hu say ensesa ka police for ni chi omo me hu say tutu bra no a big company a say abanu emboa eti omo tax a ebema revenue ama oman no ne dia aboa atoto oman no ama oman no akoso me madwene no tutu bra de mpinifo na no mo push sa agenda no nti so mo jaya tutu for no so be jai nti omo njai na tutu for no so njai mewie we allegation o ekwan ben so na wo kire mu sa o se tutu brothers se ade mpinifo mo wo ska na no mo ye hia for no de nkobi nti se omo wo ska na jai a omo so mbe jai tutu brana ho asem a ye kan die me hu ni se omo be jai na ade be den because ejuma titi ejuma omaya besi nde mpemfo ni nya nhihye papa bi ama saade ne se ye de fasi anase ye de fasi entine ntokwa ne de enye police for ntokwa because they are police for be ya ne se omakochi omo ye de omo akokot ya je omo sika still omo be koso aye de omo ye no but ye wo nkrofo bi wo a omo na wo se ye ne omo ye baako na ye de kontia sa eye dwumadie na aye koso no entine mpemfo no hwe na omo ndin dwuma na enjoy because ya dia say enema bebre wo man mu me did Solomon does because fi Wager Junction kakra me smaka afa tutu bra no ho ne se tutu bra ne ya dia entumi de entwa ene se den me de ne se sisi an ahochire ya den wo oman mu oman na ahochire ewo mu no obi o ma 7 fence sena be ya ne se bakona no krampo onya dwuma bi enye de enye nti se onya dwuma enye a den obokwa koya odibedidi obokwa kubo tutu no njo da odididi ontum kwasesre ade nti no mpanfo mo hwe na che adwuma enye de emle oman no mu so adwuma ba oman mu na che yenya ye bi yetumi ye de yakoye ba na ade a mitum hu se tutu bla no be den bebla ase masembisa etoso biem ni se on se tutu bra ni se omo wo de efe ni se hook up online ebi mu so wo fie ni afro mo phone so na hotel no wakọ ye chi omo mo kwan ho na safo ezo me de achio sina minu ani kan se tutu bra no se hook up no we no enu ye hona sikafo no bezi ento omo de hardly se obetimi achio nti omo ye bojo no mo nam tu kwan no ho na aposifo no nya chance echi omo nti omo na mizu se esan ka aban no eja omo na yeti aban no eti omo tax mo na yenya revenue mu enfree ho na aban no fa bi nyuma mo emmom nse de be ya so onya adwuma na o ya I don't think say obekọ akogina kwan no say okwa akoye sa brawe nti aban no mu ji sika bi from ye ti omo tax no mu tia I think say ombejai tutu brother be din say ombejai o masa na me be bi mo ko don online no mo hihye hotel na afro mo wo fie ende be din o eno be din pa say e be hu omo achi omo nso e de omo kokota afan ne omo ende be din ajo mo wo sika na jai tutu bra no ansom so be jai so mo jai dia anya dia sa de nso be jai sele be koso aye enti esra ban mpinifo no omo wo sika no omo jai tutu bra no na guess no so mo bi adwuma na guess no so nya binye ojidi se wo ma omo bo tutu bra ye nuanom sebe se aban no de nhihye gu akwam se ye ma omo adwuma ya wo mo ebeye ampase aban de nhihye gu akwam se omo adwuma ya omo beye but ebi mo nsu wo mu a menji ndi se aban adwuma no omo beye go sa tutu adwuma na ekoso no enye adwuma bi se bi a nipa no se bi a bebre wo mu anya ahokyere nti no mo yo ewo bebi efiri enti omo di sa adwuma nti no se aban ne bu adwuma bi di mo omo se se adwuma we me bu di mo omo na
munjai na nka mombra be aban adwuma na ebi begya ebi enjai because adwuma die ndenya ade a ebe free asasi so da ebe ko so atena asia kosi se ni asasi ebe ko ewiye kakra me so me ka fa tutu bla no se tutu bla no do se aban bue adwuma won en fi okran po I hope say ebe ko fem na ade bia no so no se wo ye ade bia ye de ho akwakosi se wuja ayan kakra wo fa ba fa na che adwuma ha ba wura ha na che adwuma ha ma I hope say obi an ho mo botum akwakoda ho na che wa ka say odna ya se de koji iska aya sa obama no wabre ana so obafa ateti mo obaka say me se me honam dua no ntini aban on bi adwuma no ne ye nyina ye biyen de jenye ye boys ye say ye boys no amanfo mo ye krono sem na no nkeka ho na ade no sometimes no ye pressure onam adwuma eni oman no mu ye youth no yenye bi yenye ane na amana friends ye kobọ krono ye kofo obinade ntini nyina no aban onhwe emaye yesre no onhwe ye nti onye adwuma bi mfa ma ya do 7 yantu yanko school anyede andu anyim no yesu enya adwuma no bian de yenye yo na abani mi adwuma ma omo na omo so omo nyai taxi no ayema e wo Weja Junction mi a midimate e wo car nim no de na meka se away